Labbaik Allahumma. Hai, Assalamualaikum. Kami Arina. Kami daripada Kota Semarahan, Sarawak. Kami sangat-sangatlah bersyukur dan puas hati dengan petugas dan mutawif sepanjang perjalanan daripada awal sampailah kami balik baru ke tanah air itu. Kami pun sangatlah berterima kasih kepada petugas dengan mutawif sebab apa-apa soalan daripada jemaah, apa-apa soalan daripada kami orang, siap jawab dengan mesra, jawab dengan baik. Jadi dengannya kami orang pun merasa tenang and lebih fokus lagi beribadah lah. Pengalaman paling best kami semasa menunaikan umrah, mestilah dapat solat di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Lepas itu pengalaman paling best juga kami dapat ziarah di dekat Tanah Suci sambil mendengar penerangan-penerangan daripada mutawif berkaitan dengan sejarah. So daripada ia kami dapat lagi menambahkan ilmu dan penghayatan dalam diri lah. Kepada bakal-bakal umrah, bakal-bakal jemaah di luar sana, kami doakan semoga kita dapat menunaikan umrah, dapat menerima panggilan daripada Allah, insya-Allah. Kami sangat-sangat mengesyorkan Zunas Travel sebab semua perjalanan kita daripada awal sampai akhir akan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Itu saja daripada kami. Terima kasih.